ato ang topic karon kay about na pud sa mga babaeng paasa. Oh no! So mga boys, magbantay gyud ta sa mga babaeng paasa. Kay kana biya sila pag atos lang i-chat first. Tapos panguyaban nato, musugot din na sila. Mga pila ka adlaw, mangayo din na sila load sa imuha. Kay himuon kanila og tig-load. Tapos pag dili nimo replyan or moingon ka nga ay wala ko'y kwarta. Kay wala pa ko'y sweldo. So next time na lang ti kaludan. Pag dili ka na isa mo reply sa imuha, nagpasabot nga wala na ganahin sa imuha, so wala sila ma-income sa imo or wala sila ma-benefit sa imuha. So muna kadalasan ang mga babaeng paasa. So kita mga boys ayaw gyud mo paatik. Di kita paatik nila. Kay kung mangingilad man sila, dapat mangingilad puta sa ilaha. So pamaro-maruay na ni. Ay lang gyud ta or dili lang gyud ta ninyo magpadala sa ilang mga atik. Ay kada mga babae kasagaran mga paasa gyud na siya. ขอเธอที่เข้าไปเป็นมะเร็งกินของเธอน้องของแกงมาลองมาเล่นมับก็ลองปลอมเป็นลองเก่งในชีวิตเธอขอเธอที่เข้าไปเป็น